الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami-Islam, alhamdulillah, waktu ini dimihil kita pengajian ni sandakuman tiyo-tiyo tungod paparkala laung ta amuyin alamat sin pagkasih apa mo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab imbunal niya matao din nagdaraawa makasih Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa biya inlo paragos niya nagsulang inamoy in kakahinang iwan sinamin daawa sin mga sila iyan malasa sila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga alamat amuin biyayta kato taniyo sintuhan at Rabbul Alamin amin matan tuod in sila piyatarang nila in kasi nila Rasul sallallahu alaihi wasallam doon biyayta sin Quran mahamulya aparman niya Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala at tatkala innama manusia nagdaawa at makasih Rasul sallallahu alaihi wasallam na in sila piyabaitaan sila Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biadinin luparagos sin pagkasih Rasul sallallahu alaihi wasallam ay impagkasih Rasul sallallahu alaihi wasallam biya baha sin pagkasih sin nini ama anak niya atawa sin ina anak niya atawa pagkasih hatay mangud niya atawa pagkasih aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha ayat ini tumarang kato taniyo in pagkasih matan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apaman sin Allah subhanahu wa ta'ala baita isila ya Muhammad bang kamu matan makasih pa Allah subhanahu wa ta'ala karena nagdaraawa sila in Tuhan Rabbul Alamin amoy in Tuhan nila sarta way pagtag-ipunan nila ruwain maling kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ini laung sintuhan Rabbul Alamin baita isila ya Muhammad Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni nabangin miyumuhot niwat kasiring na Tuhan Rabbul Alamin amoy in hibing kaniyo sintuhan in kasi bukon in pagkasi pa Allah Ta'ala ibang pagkasi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bat mamayad kaw sin pagkasi biya sin pagkasi sin maas ha anak niya bang lumaguin anak magbayadin anak sin kasiyad to pa maas amon hipakita nila isa in kasi nila pa amin maas nila sampay tumuyo sila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy inhi panghinduaan nila sambil halom sin sambahayang panghindua patuhan Rabbul Alamin ya Allah kalasahi ako biya sin pagkasi sin ina ko iban sin ama ko hawak to ako siwi-siwi pa amin di ako pasaran hawak to ri pa ako misan makaayupot sing ginhawaran ko na ando ya Allah kakasih ya aku bihatin lo paragos ni damikian in maas amun bang sila malaas na bihat to ini panghindoa si mga anak ya Allah kakasihin ako kay amaku kakasihin ako kay amaku biya simpag kasi nila ka ako hawak to isang ina ko siwi-siwi pa na sumarawa tungod paparkala pag-aga mga katotay mangurang biya doon na ini Qul in kuntum tuhibbuna Allah bang matan kamu at makasi magtuwan batuirong pagtag-ipunan niyo ruwaing malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala baita isila ya Muhammad
fattabi'uni, singurin niyo ako. Artinya Allah Ta'ala nagdaka Rasul, pawaitaan inumat niya katantan, pasingurun, haamuin, kakahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, but impagsinod nila kakahinan sin Rasul, amuad tuing alamat, sin makasi sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena hibalik sin Tuhan Rabbul Alamin, in kasi nila, maun, paamin manusia kimasikan niya. Yuhbibkumullah, in kamu kalasahan kamu sin Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya tumubo in kasi sin Tuhan Rabbul Alamin, dahil hapal sa baban sin amuin, simingod sin kakahinan sin Rasul, karena in siya uswatun hasana o qudwatun hasana, in Rasul siya in amin pa mumukuhan addad, siya in mapatut si sinuran nakatan sin kakahinan tungod paparkala pag-arama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amoy to naray nga palsawaran sinamuin kasi sin Tuhan Rabbul Alamin, misan pa in kita niyo tuan nakawaak dosa, nakahinang dosa hakawi na to, at kala in kita niyo miyagad hawautan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panghindo niya rong ka makawaak dosa patuan magtuy-tuy ka magtawat patuan Rabbul Alamin, hiling mo in katantan kakahinang mo yan tumawang papagsusun, ang hindi na ka magbalik-balik, himinang biasin na hinang mubakas sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, laung sin Tuhan Rabbul Alamin, yaghfir lakum dunubakum, in kamu yan ampunon kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala saruon doon, wallahu ghafurur rahim, karena in Allah subhanahu wa ta'ala baing ampunon, iwan amurin Allah subhanahu wa ta'ala in baing kasihun, amurin in misan nagkasi manu siya hawawaw sing duminiwang in Allah ta'ala di kumasi kanila, wayroon da madawhat nila kasandangan hasusungon. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Tuhan Rabbul Alamin, daak uno-uno in daakan sin Allah ta'ala di in Rasul magpaliw, di siya magganap, uno-uno na hikaganap niya, sababin niya to katantan dahin ha Tuhan Rabbul Alamin in pangdaak. In sa kaula-ula, in pagsingod mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyad to pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtaat mo yan to, pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Bangkaw nakapagtaat na pa Rasul, hati niya simingod ka wa kakahinang niya karna piyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw tuan nakapagtaat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy adto in luparagdos sin amoy launta katarangan sin in ikaw mala sa magtuhan, in ikaw mala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in paglasa mo doon haamoy simingod ko sin kakahinang niya, amoy in pabungahon mo roon, in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangin hawawaran mo, bihad to in luparagdos niya na indon hayan mga katote manguran, patarangon mo in matan pagdaawa mo yan to, ba't ikaw makasipatuhan na bulalan hasobe to asumuhon na to yung ginawaran na to, ay ikaw inhinang ko ini nakaagad daw ha akabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piyang daakan niya, haamoy in daak niya amunin pamhu ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyaon nagbaita in Tuhan Rabbul Alamin, bangkaw malak nga kasipatuhan, simingod kaw kakahinang sin Rasul, at awa urulon mo yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kaw li makabutas, dahin haamin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na bangkaw nakapagtaat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sadya, uno-uno, pakaradyan, aon doon kulang, kabus din nga mga kakahinang mo yadto, inyad tutuan katapalan, dito kaamuin pakaradyaan sin pag-agad muruon amin daakan sin Allah ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ikaw para agaron na to pasingurun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay nananto hikato tanyo, nananto hikato tanyo sin mga parkalain, in kita niyo katantan mamaya sumud palang sin surga, amo ito yung biyabaitan na to hangkan kita niyo mala sa Rasul, sabab mabaya kita niyo sumud surga, but
At in Rasul sallallahu alaihi wasallam asal aw na lugal ni halong sin surga. Tiya takama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inya to tiyan to niya kato. Biyaitan niya to matan-matan. Inahini along niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin umatku makasunod sila katan palom sin surga. Amura hindi makasunod palom sin surga, hindi mabaya sumunod. Uy, nalong sin ini kaibanan bihan dengan mga kasahabatan niya Rasulullah, iso hindi mabaya sumunod yan. Uni na rin sin Rasul, kala man ata'ani dakhala al-jannah. Ati niya susun magtaat ka ko. Ati niya susun sinigod sin kakahinan ko, sila yan in mabaya sumud palong sin surga. Wa man asani fakad aba. Isusin nagmasyat ka ko. Ati niya isiusiu in wala miyagad hakakahinan ko dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka ko. Amin wa isimingod sin kakahinan ko, sila yan nagmasyat sila ka ko. Ati niya nagmasyat amuna in lawan sin pagtaat. In sila nagmasyat ka ko. Na sila yan hindi mabaya sumud palong sin surga. Naman jari tuwag, halihatin kahalan niya, suway na to pangannalon marayaw, ay ikaw inhinang ko ini. Pangdaakan ba ini sin Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya lukis na ba ini halom sin Quran na tawaway? Unuwi, bisara hisiw ini, baita hisiw ini. Biya, na ano kayo, suway kita mangannal marayaw. Ang kan nakitaran iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang kau mamas sa sin ini sara sin Tuhan Rabbul Alamin pangannala tuod marayaw. Hatiun mo tuod marayaw. Afala yatadabbarun ang Quran. Unulong niya rin. Pagpangannalong niyo rakay namin gawayaan sin Allah Ta'ala doon halom sin Quran yan. Pagpangannalong niyo raka marayaw. Hatiun niyo raka marayaw. Inyan. Hati niya maghinang mahadya kamubihan. Maningod-singod sinamin hinang. Ini wala niyo misan na tanto inyong dia akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa wala. Naamoy ato in suway hati hunsing kita niyong katantan mga katote mga ura. Amo ato in kaisa niya. Kaisa niya. Amo kito rin ang mga alamat sin pagkasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari in sumuno niya, long niya, itharu ma syara'ahu. Amoy in magbakas doon. Haging hawa sinamok manusia in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya ang syara sin Allah subhanahu wa ta'ala subay ito pag-anggaw taan niya. Amoy in doon kakitaan in luparagbos sin pag-ianong pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangimutang tapapagkasi doon siya kumasiha amoy in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So pamasyara long niya kaniya in pagsamahayang. Doon haon ka na naman sin manusia. Bukod sadya amoy maka na naman manusia na ginang kaniya sambil sin makakita kaniya yun doon haon ka na naman nila inamuin ini mahal ka kaniya ini inamuin daakan sin Tuhan Rabbul Alamin mapalawi niya rin hakatan tan uno-uno alaw man sin ini gumi ini alaw man sin gumi ini amunin dia sin pag-ianong long niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita sampay amuyin mga kasahabatan niya nagpakila Rasul na may tasim malasa sila Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na kan Umar ibn Khattab malasa ako ya Rasulullah kayo malasa ako kayo nakalawi pa rin ang mga ahli ko ang mga anak asawa ko sumagawa amuring ginhawaran ko. Uni natin si Rasul, la ya Umar. La ya Umar. Ayaw. Ya Umar, bukong bihag to. Artinya, wala pa kau miyamahot noon. Suway, dito hato amin lumasat tao. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam, makalawi pa rin ha ahli mo, ha anak asawa mo, dahil ha uno mo katantan, halawman mo, sampil sing ginawabaran mo, makalawi pa rin lasa mo ha Rasul. Kunin pa yan ang lasa dito. Amin pangagad mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sing kakahinang. Amin piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway yato magbakas doon halawm sin ini kabuhi mo in mga yanto. Amin kumasikaw. Bang-aon sukatun sin arama. Pagkala hikaon tayo sin arama pataas.
ikaangkat sinara mapataas, amo hindi kaubihan mag-ikot dahil hamang alta mo. Sabab inyad tumang mo yaon liyamod mauntuan, malasakaw patuan Rabbul Alamin, malasakaw parasul, malasakaw haagama, sintuan Rabbul Alamin namin piyak agamahan mo. Bukod niya to, ini bihati namin hinangon si manusia, hinangon niya mag-ikot. Sa sumagawa hikad to niya, biya sila sa hinda Abu Bakar, aagama sinullah subhanahu wa ta'ala piyak agamahan nila. Lasa hinda ini Uthman ibn Affan, amoy hindi sila mag-uog sa mamayta, inyaon kanila. Inyaon pagpakita nila sila sa nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lasa nila patuhan sabab sinuno. Amoy ini uno-uno yung sukaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haparkala pag-agama. Bukod sukaton sin Rasul para ahli niya, harap papamili niya, aming kulang kabus niya, bukod insukaton si Rasul sallallahu alaihi wasallam hikapag amal ibadat si manusia. Labi-labi na yung mga sahabat niya, ilan si mga umat niya. Bihag to inamoy in paglasa. Sumagbakas doon halong sin ini pangatayan nila. Kitawan mga katotay mangurang. In bakas pag iyanon, haday nga mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapag kasi sintuhan Rabbul Alamin, in ansar, iban si mga muhajirin. Sa tahapag kasi ito, aunday nga mga muhajirin, nakalando inamin kasi nila paamuin mga ansar. Sampay aunday kanila, ini manuhay kanila imian, laong niya yari, yatay manghod, pagka kita nakapagtay manghod na haakama Islam, ini uno-uno na, kawakan ko rin di halaw sinini, ini laong kahalawman ko, uno-uno na, ini ito pagbalian ta. Na ini, kau pag ikaw nakaig, ding haamuin, hula mo, yan na kau nakasuod, palang sinula na mo ini. Na, asabab sin magtay manghod kita hakama Islam, magbahagi-bahagi kita biyan. Magtunga-tunga kita. Aun yun long niya, duwain asawa ko. Biyan. Aun, yun, duwain asawa ko, ikaw, haun rin harwayaw ng kawayaan mo, butasan ko siya. At inya, talakan niya, ang paniyahi pa asawa ka, tay manghod niya. Bihad to. Diyad to rin ha mga piyakita nila. Amin bakas dahil haamoy inlasa nila hasara sintuhan Rabbul Alamin. Doon hamin pagkala pagkasilasa. Amin laong tamiyok doon kanila yung pagtulong tarang. Amin maso sa inambuk bang inibi ang mga makananam kasigpitan inambuk. Kasama biyan to maluhay kanila yung bihad to. So magawa lang isang sintay manghod niya bukon ko kakunahan yung bihad to yatay manghod. Bukon ang bihad to. Nalaw niya, uno-uno na hindi ka ako, hindi ko kayo mo siya. Magtunga kita. Di nalaw niya. Bihar. Hindu isadya ko, harahaw no indukal pag-usaha, iban biya din yung pag-usaha, jukop na ito. Atin niya, himiwal na siya simbaran niya. May tayo sa bihar din sa bagsintay manghod niya ito. Sabab tuwan yung pag-agama, kaniya-kaniya kita niyang maghinang. Kaniya-kaniya kita niyang maghinang. Panduan na dyan sinang kataw harap maribihay ni bihayad to, amo natin urulong niya. Bihan, amo yung siya inhiminang. Biya na si magsambayang. Induan mo yung tayo mangulmulong niya, bihay nitoan, mga kamagsambayang ha. Bangkaw magtindog, bihay nin tindog mo, amo yung tindog tulid, ang parihay nin hinangon mo, ang pakaurumuko, sumudod, katantan. Pag-uus siya nin maghinang. Bukon amo yung ikaw yan nin maghinang para kaniya. Bihan. Kataan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya-kaniya kita niyo maghinang. Nakita kaw, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kahalan nila. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Biyata ito halong sin Quran, aming tungod pa aming pagkasilasa nila, amon ang palong nga mga sila amin nakakaon palong silungan nila, nakakaon natin amon yung mga muhajirin salta amin dimukot na halong sinini jantong nila yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta kimasi sila mga sila amin nakapaglain maun kanila palauman nila law niya la yajiduna fi sudurihim haja wairoon kawaakan muroon aming kuto-kuto mangi din ha aming pangatayan nila yato in panayma nila ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala malano din ha malano
Impag kasi nila ang mga muhajirin nakasud palawsin ula nila. Impagtawang nila damikyan malano gayng hamalano. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Lando sila makuyag sin na kapag inilain maun kanila palawman nila yung mga muhajirin. Bihan, sa tawirun lang niya kabaakan doon, kuto-kuto halom sin pangatayan nila. Inununo na kiyatarang nila. Di sila magpanungboy, di magkataan. Bihan to inamin kahalan nila. Uno-uno ng kiyarihin nila, di nila nasabuton. Karena yato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amuat timpian hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Amuat tuin, amin niyo kalawin sin bigi jantung nila. Yu'thiruna ala anfusihim sambil magbagbakas sa ginawawaran nila. Impag kasilina, amuin makapapatiag pa sila. Walau ka nabihim khasasa. Aun waktu sila yung magkabunahan, amin himutan tabi kakaun niyon. Aun waktu makapaag pa sila. Long niya kami sabi na kung nakakaunsing kawiin sila unway, ikadto nila. Patay manghud nila. Nabihan. Inya to amin mga sila nakapaglain maun pa Madina al-Munawwara, biya na sin mga muhajirin, kimasi inansar kanila, amuin nakalanduin kasi, long tabihan, wayrun tod kawakan doon haon, kuto-kuto halom sin pangatayan nila. Na inyan mga katotay mangurang, kawaakan bahayan hajaman na to ini? Kawaakan hajaman na to ini? Amin pagka sila sa hangan sin agama, amoy inbang siya makakita atay manghud niya inyaon Muslim to iyaon. Nasubay ko siya kasihon sa Muslim siya. Bang yato aon na nanginang niya wala nakimugdan hasara, pasarsing kasi niya kadto niya atay manghud ando wala sa to dako kay mo wala nakautod na kaamo sininang mo yan. Biya bukon amo alimpian Hindu sintuhan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya wayro niyan hasara inamin hinang mo yan. Wala ko wayron to diyan ini kawakan tadalil halom sing Quran iban sunna sin Rasul. Na manasa ko kay mo yatay mangudado ini ayo na ko maunhan. Mari kita pamintian Hindu sin Allah Ta'ala Rasul ipapainang kanya sa tay ipapainang ang mga umat niya. Amon tinamin labi marayaw bangkaw tini tanda aud kasi mo tay manghud mo. Aud na sa mo tay manghud mo amon tininangon mo. Bihad to inamin ini pag iyanon magbakas in kasila sa doon halong sindagal niya magbakas in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unong biyayta sin sara amot inurulong nila bangoy na biyayta halong sin sara batin niya mapatut hinangon di sila tuan himinang biyan na dahil nga mga alamat danikyan laong niya kasratu dikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam amin mataod in pagtumtum nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mataod artinya in pagyanon mataod tiap-tiap makawati sila bihan makatumtum sila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap adlaw ko na dyan makaminsan siya magtumtum bukon amin hang katahon na magtumtum ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan in pagtuntum ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon sakad in mahinang muhang kaadlaw sadya pagtuntum ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bang ko magsambahayang nakapagtuntum na kau pa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in kakahinang-hinang mo yaon piyatarang kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno-uno hinang hapag-aramay nagpatarang Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyad to katantan hinang mo yato inyad to katantan palingod mo hakakainang sin Rasul palingod mo hakakainang sin Rasul but in Rasul magpatarran sa jasin ara makato taniyo amot in singuran na to in piyatarran ngayon to amot to in makbul hadarat sintuan rabbul alamin amurat to in taimaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inang karena inara may Islam jukop na yaon piya amo-amo na dirihilan na sin Allah ta'ala waktu iban sin taon sininangon mo hawakto yaon di mo siya manjari palabihon bihan bang mo palabihon kumangi da isab bihan sabab sa kaulaw in ikaw tuan wala kau nanay maisim pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab yung kawayan mo nabiri nga amin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw imbihat diin na imbiyayta kayo mo bang kau magsambayang magrib na itong karakaat na diay mo na hinang naupat
At awan mo sa dagdag, ayaw mo nga doa sadya. Diyan, tusulay mo pa yung kupon doon haamuin, matantod piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtumtum harasul, bukod makanin sandahang katahon. Biya, in pagtumtum harasul, biya na sinagi na bukod sakad, inmahinang mo sinang kaadlaw yaw. Biya, bangkaw hadya manuntum. Kaya na in katangking mo't kahiwal mo pag-aakama, in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hindo kay musing mga yan. Inyan piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nentuan kumasi kay mo sabab inyaon piangdakan niya harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapahinang ha umat niya. Naramwat tuhinang piatarang mo piapakita mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin inikaw malasakaw patuhan malasakaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan intanda niya na sampai nagbaita yung Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ng kanib na Mas'ud lang niya awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan illabi awla kaku hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala labi awla manusia kaku lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw kiamat amuna in sa taud-taud panuntum marikaku hati pagyanon di doon yan mo na yung pagsalawat sin kita para Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Tiap-tiap aon makasalawat ka ko makaminsan nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga umat ko na gandahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbasan siya hangpu darajat dengan mga amal na inang niya to. Kita kawin to in pagparakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tato. Amo yan santa dahil sa bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ng kanabudar inna abkhalan nasi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya in sa ikot-ikot ni sablong niya manusia sa ikot-ikot na manusia amo na yung mga manusia apabila kung masabot doon kaniya amo hindi siya misan makasalawat kako unin pagyan nung dunay buko namin nga sa Diyos sin Rasul uno-uno hinang doon hayan, besing nagsambahayang tuwan, nagsasambahayang nakawaway so pa masambahayang duho manjarim yan ako, kau madto pag-abot mo pa amin lokal, kiyad tumuyaon nakalaway ko tuwan na masjid sa abo nagsasambahayang na pasal sinamoy inyad to panuntom mo ba't inyong diakan sin Allah ta'ala pa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawnin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasambahayang suway ikaw sumud lumamud ka nila magsambahayan paralin ikaw nagsasambahayang na mayta makawakaw pahala si pagjamaan nila malago yung pahala makawa musawabin dito ko wabay isa mura magtubiya nakita ko yan inlawi so bangsaw pa marin wadto hinangon banguri hinangon piyag ikutan mo yung ginawabaron mo piyag ikutan mo yung ginawabaran mo bihad tutuan in amin labi mahal ka atin niya in mga tao makakita aon doon nakapag-ibadat biha amin pag-ingat niya ha bagay niya nagbak sila magtumiha long niya minum na kita kahawa na long niya pasinsya na kautay manghud ini imunal niya mangisab din pagbaita sa sumagawa na pasan ini-invite mo ako yan na inakoy ni puasa sa inila o di ako mabayag yan mga mabatalid ko naman jari ini kau yan tumiya ini parasahan mo bihan pasal sino mo ini kau may takawin nakapagpuasa sinadlawis nin bihan intay manghud mo ito nagpuasa sinadlawis nin amin kaya tumtumak niya sinin niya unipag ini pupuasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impana naman yan tumiya siya aming naluhi bihan pana naman niya siya naluhi sabab intay manghud niya nakapagpuasa sinadlawis nin siya way bihad to inlo paragos sin mga sila amin yaon doon haon impag initaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hawak to pawak amin bang siya lang ni masabot doon haon bukod pagsabot lang ni Rasul bihad to adya sa kakahinang sin Rasul daakan sin Rasul hinang sin sahabat amuin wala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-inuino sa kaulala inyong nakaaamo asara inyad to katantan pagtuntum ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab ininang yaon hinang piandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang
haipon niya umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan mga alamat sin amuin makasih Rasul sallallahu alaihi wasallam, kathratu syauqihi ila liqa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Amoy niyaon halom sin jantung niya in biya madto nanunungtong sa jabiha kuno ba ako nilang niya makapaghabukilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuno ba inibiha namuin biya din kaagi ko ini makapaghamuka ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin surga. Biya ito namin daran siya sabot niya panginawawaran niya biya baitaan niya imbaran niya hasalo biya tuloy siya maglukpas na yung mga hinang iurol niya yung katanta namin kakahinang ini pianda akan na pag-aga masawag na tanto niya yung katantan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ingguwa niya iba ninyong pangdaakan sintuan na bulalamin sababin Rasul la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magbisara tungod paparkala pag-agama bang inyaon bukunda wahi iwan inyaon piandaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maana niya tuwa ingkatan sininang pag-agama subay labay ring Rasul sabab inyan katantan siya in nagpatarang kato taniyo nagpaluhay kato taniyo hasupaya kita niyo kahunitan ni minang piya tatarang niya kato taniyo bang biya dining paghinang sa ta biya baitaan kita niyo kuno in waktu rumatong inamin hinang biya sin hinang ini katantan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu niya biya hutang in waktu iran pila in taon sin hinangon muron ha waktu yan biya dining paghinang kaniya in katantan biya waita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon dahil ha mga hinang ikasuok patuhan na bulalamin imbukon piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bih. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon hang sulab uno-uno wayroon hang sulab uno-uno aming ganta hikasuok niyo pa Allah Ta'ala hikasuok niyo patuhan na bulalamin imbukon kaya pangdakan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanina. So imaanan niya dahil nga mga hinang amin wala na piyandaakan sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya na nahinang wala na nahinang si mga kasahabatan imaanan niya misa mo puspos uling kali mo maghinang-hinang yan di mo yan ikasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala gaman tuan makalayo na kau sawab naghinang kau sin bukol piyandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala makalayo kau tuod pamalayo biha bangkaw himinang sinula na piyandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala na roon ka, di mo nakawakan halom sin Quran di mo nakawakan halom sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in sila yadto bihadto in kakahinang nila amin sila nakauna bangaon kita nila atau wakirungukan nila nakakawa pangadjian dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab matarang ingkatan pangadjian nakawa sin mga kasahabatan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam piandaakan sin Tuhan Rabbul Alamin bangaon doon haon ini nakaingat in mga sila nakakawa pangadjian dahil Rasul magtuy-tuy rat in sila yan tutuan misambia din layo misambia din yung kasasawan madto sila kumawa bahagi sin sila dahil haamin nakarungog doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadto in hinang nila but in Umar ibn al-Khattab radiyallahu an doon siya naguhula hakuba long tayong kuba na bang mo panahon bihan malayo panahon na ako di katakinan at lawadlaw manaw siya ini ding hamin Kuba maun siya pa ini laong sin Madina dito hamin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam so inhinang sin Umar ibn Khattab amin taymangud niya kaya pag taymangud sila sin Allah subhanahu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amnin ansar iban sin ini ansar iban sin ini mga muhajir long niya magsubli na kita
Oh. Hamok adlaw ikaw yung madto para Rasul. Hamok adlaw isab ako. Natiyat-tiyap adlaw yatun sila naglalagay sa kahuyanan nila kailo. Bihan. Na madto Umar ibn al-Khattab hawak to ununin karungan niya rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam pagabot sin mahapon niya magbak na sila dito nalong niya amoy ni sabi ni karungan ko rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sinadlaw yan na hiril ko na kayo niya tukataan. Diyan. Sabab na yun, dahil sab ka niya, wala na nahalin. Bago siya ito, lang sab sinang kataw na, pagkay sabi ni, ikaw yung nakakadto, amoy sabihin na usaha ko sinadlaw yan, na magbahagi isab kita. Nabiyad to'y namin hinang nila. Pasal sinamin, mahal ka kanila, in pangadya namin biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyad to'y kahalan nila. Amin naglalawag sadya sila, adlaw-adlaw biyad to'y kahalan nila. Biyan, supaya di sila makabutas din nga aming pangda. Indaakan sila Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Isiyo-siyo in makasimat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, laong sintuhan na pula namin, baytay sila ya Muhammad, paakara sila kayo mo. Biyasin paghinang mo kataan, ba't ikaw hinduan ko rin imat to? Singkatan ka kahinang. Napasingura kayo mo. Paarahamin hinang biyasin hinang. Na bang yan magad na sila katantan, kita nila na piyatarang nila na ini mapatot na to na kukumasika nila yan. Biyan. Nasarta bang undo sa nila, ampunon ko sila. Sa roon nabihad to. Iyan inamuyin piyandaakan sin tuhan na bulalamin katot kanina. Sumuno din doon haon, laong niya, hubbuhu lil Quran, kasi niya ha Quran. Yan day nga mga alamat sin pagkasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab damikian Rasul hindi aksintuhan nagbasa sin Quran. Bihay nin pagbasa mo. Bihay nila man kau magbasa harap kanila. Supaya makasinod sila bihay nila katanta. Hapagbasa, hapag-amal, iban sin pag-ingat, unoy halong sin ini Quran niya, unoy kabayaan sin Allah Ta'ala, udi mutas yung mga sahabat. Bukod na di ingatun nila yung pagbasa sin Quran. Sampay sin ini pagda simbasahan katanta na aming kadar kakausan nila. Sarta ipagamal nila, uning kabayaan sin Quran. Iban amuin ini ilmu yaun irasok nila palom sin naghal nila. Amin hasupaya rin nila nakalupahan. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin nag-ayupot sin Quran atawa nang halgaip a Quran, nagmaingat sin Quran, naghapal sin Quran, law niya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. In sarayaw-rayaw rin kanyo amuin nag-ingat sin Quran, salta bang niya kay ingatan na, ipamahagit niya na. At ay manghud niya, hati niya ipanghindo niya na akalasahan niya, akaugan niya, dahil di hawawaw sin gumiin. Amo yan, mga katotay manguran, in kahalan sin mga sila nakauna rin katot kanina. Bihad to. Naman jari, in mga pakaradyan, amo hindi na mapatot hinangun sin kita, maluhay tahati, hunday nga aming pangadyan ini. Maluhay tahati hun. Kataan tayo, way nga nahinang sin Rasul, way nga nahinang sin sahabat, in mga yadto, mapatot na to natinggalan. Sabab inyad to rin, mahinang sabab ikala sa katot sin Allah Ta'ala, di mahinang sabab ikaampon sin Allah Ta'ala sin pardusahan ta, gaman makawak kita niyo kataan dosa. Makawak kita dosa, bang kita himinang. Ayaw, pagkasi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkasi pa Rasul, aming nahinang tatay maun sin Tuhan kita yung naghinang-hinang. Misan pa amin yaon na asal-hasara niya, bang muhimutang kabukon waktu niya, di da kau kakasihan sintuhan na mula namin. Ba't ini kau simulang hapang daakan niya? Biha, na ayaw pa kaya si mga jimadya to habihaon ini. Tumuyo yung tao mag-iyan, bihay ni bihayad to. Hangkan kami naghinang, pasaling kami ni, na amoy ni panghindo si madhab na mo. Madhab si Imam Shafi'i, so ikaw ni maghinang si bihay ni. Biha, amo na yung jimadya to, di sinihinang taniw ha, mga pila adlaw na 5 bihaon, awulan bihaon. Biha. Sakali yung mga yan to katan, ay kasabunlanan niya. Wala di matuhatin po nila yan to.
Bang so pa majin natuhatin po nila yan to. Uno baha. Mahal nga baha kita maka dapat hindot sin mga kaimaman dihan, hindi Imam Shafi'i rin nga panghindot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin Rasul sa nahinang sin mga Imam Shafi'i sa upaman niya, bang sa upaman rumnal. Maka dali na kita makad dito, hikasud tanad to sulha, tanturi. Batoyrong Quran, kawaakan ta inyan to kataan, labi-labi na yung mga kaimaman na mumuhas. Banglaw niya imbayta na mo ini, ba't nakasulang hadis ini sahih? Ano tuan bukitan nyo in kamo ini pahigadaan? Tinuan nyo pahuaan. Banglaw niya inkabtangan na mo ini, ba't kaya na nakasulang habayta sin Rasul, bukitan nyo inkabtangan na mo ini. In kami ni manusia sadya magkalawong. Yan, namamayta sila asal. Nalami-lami na to namin hinang, wala nila na hinang. Yan. Yan naman masabot na siya siyang pagmaulod. Yan. Magdawin kayo nan, bihay ni sabab na nagbayta lang ni Imam Shafi'i, bihay ni bihayan to. Inagin na magurol. Sa sumakawaway ka sa bunangan niya. Sabab, inamin upat imam ini nakapilatan na biyayta in sila ini wayruungon pangannal sin mga naawon in mga pagini celebrate ha birthday sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruon duang gatos taghang po tagdua katahon halom na sin kumul in Imam Abu Hanifa, hanggatos kawaluan tag 2 tahon na in Imam Malik, hanggatos tagkaiman tag 8 tahon na in Imam Shafi'i, hanggatos tagkawan tag 1 adlaw na in ni Imam Ahmad halom sing kumul. Ang panaawon in hinang yan to pag-uusyan to mahinang tadalil sila. Damikyan in mga naginipun sin hadis katantan may matay na kata. Imam Bukhari hanggatos tag dini 8 tahon na halom kumul. Imam Muslim hanggatos na iban hanggatahon na halom kumul. Imam Ibn Majah kawalon tag siyang tahon na halom kumul. Imam Abu Dawud kawalon tag 7 tahon na halom kumul. Imam Tirmidhi kawalon tag 2 tahon na halom kumul. Imam Nasai kaiman tag siyang tahon na halom kumul. Ang panahon ni hinangyan to manjari makasul pa siya pa pag-aakama. Tali-talion na to marayaw mga katotay mahuran. Ando hatihon na to marayaw, panganalon na to marayaw, hindi na dato halawman na to. Misan na pagulong pagta si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangguwa naray nga sarat sintuan na bulalamin, di natutuhan madawhat inulong iwan kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan tiniyapas na to. Amuin madawhat na to inulong in kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi luma na to din rida niya kato taniyo. Nari maaunin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala wang kita niyo rin magadaatunan piyang hindo niya. Di magada amin pangiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga katotay manguran, ando hatihon na to marayaw in ginawaran na to. Mag-ingat to kita niyo sin akaman na to. Pakaniya hatihon na to marayaw. Bukon ini hipag-ama, bukon ini hipag-juri, bukon kataan. Sa ini ando kaylo asupaya in kita niyo kataan makasud palauman sin likusan sin agama Islam labi-labi na tuod haamoy in habuk tumpukan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umat niya bapulak kadat. Ang kanao ning mga ini hipag-uno ini hipagsa bihan bangibarat saan asupaya makawa doon in puti dan halawm niya. Sabab in umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya mabahagi makakapituan tagtong kabahagi. In kapituan tagdua palom sin narkahamuk da daing hatumpukan niya tuwihating banos in malapas makasulod palom sin ini surga. Ang pamataron to diyan sampay halom sin Quran biyawayta sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Tumpukan tiyo-tiyo daring ha mga umat na kauna. Ilan tumpukan tiyo-tiyo daring ha umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam in makasud palam sin surga. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
tiyo-tiyo na tumpukan, lawiing ka tiyo-tiyo ni ring haamuin ini umat haulihulihan bihan. Tiyo-tiyo dutuding ha tiyo-tiyo. Sampai inian piatarang kato sin mga ulama. In pagsunod palam sin narka, hangi mo makaninsan in punon. Punon, magdungan. In hangi mo, siyam nga ratos tagkasiyaman tagsiyam palam sin narka, hambuk din harap pasulka. Biha. Amot yung timbangan niya. Naano kayo mga katotay manguran, amot to inamuin, inihibalik na to, kuno na to makawain kasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyaon na biyaway takato tanin. Kuno na to marain Rasul maghambuk, subay kita ni maghambuk hinang iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno inhinang piya kita kato, amuratin urulong na to, bang kita mawaya sin makapaghambuk kita lugal iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangadjian ni nilong hika kuas na to ng mga pakaradyaan kalawungan sing kita ni. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagpamuong si mga katawtay manguran, but in Rasul nakabuddi ka to. Ando to, why in Rasul nakabuddi ka to tanin? Why? Sabab muna bukon in kita nag-agama sinagama Islam magbayad sin buddi. In Allah Ta'ala mamudji kita ng langgo kita kaniya bukon ka na sabab simpiapan jadi kita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In pamudji ta pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabab in siyara in pupudjihun mapatut pudjihun. Daing hapanagdaan sampai pakahinapusan siyara in mapudji. Siyara in pupudjihun daing hapanagdaan sampai pakahinapusan. Ba't di siya mahalin? Daing haamoy in inigaus niya, siya in Tuhan na bulalangin, siya in nagpapanjani sin kata, di takagunahan buddihan in Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena in siya dinihilan niya kata, kato taniyo. In pangdaakan niya kato taniyo, inyaon para kato. Di magbing na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Damikyan in sumulang kaniya, haraakan niya, di dayang ito'y kawawa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, diyak sa jasintuhan na bulalamin. Pagka siya diyak sintuhan na bulalamin, di mabayain Allah Ta'ala iwanan sin pag dihil kahurmatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibang pagtumba sa hinang sin Rasul, di Allah Ta'ala mabaya iwanan sin piyapanjari niya. Pagka siya nagdaka Rasul, siya rain magdihil sin parasahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya ay magtumba. Mikita sin Allah Ta'ala in mga daak sin Tuhan na bulalamin daing hapanagnaan Rasul sampay pakahinapusan amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Tuhan na bulalamin Suratul An'am ayat kasiyaman, ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Kita bakaw yatay mangu in mga sila mga karasulan daak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in kay napusan nila ang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala naghidayat kanila maun paaka masintuhan Rabbul Alamin pabihudahu muqtadi daing hapang hidayat sin Allah Ta'ala kanila, doon na isab ka muslimun, doon ka mumarat ang panghidayat nila, ayaw ka mumutas. In Rasul ayaw kita niyo mutas din hapang hidayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tani. Sarta lang sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul la as'alukum alaihi ajran. Baita isila ya Muhammad, wala ako simukat kanyo buddi, wala ako simukat kanyo bayad. Sin pagpasampay ko sin agama Islam, Allah Ta'ala nagdaka Rasul. Di akin Rasul, baita inumat mo, ya Muhammad, di ko kahunahan, magbayad ka mukha ko buddi, magbayad ka mukha ko sin pagpasampay ko sin agama, wa ma alayya illa al-bala. Ina ko magpasampay sa dekana, di akaw sin Allah Ta'ala ipasampay kanyo. Bihad tulong sin Allah Ta'ala hibayta Muhammad mo ya Muhammad,
ayaw ko magpabayad kanila. In huwa illa dhikra lil alamin, sabab inyan katantan pagpaingat, pagpatumtum, hamano siya sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakatan alam. So ay makaingat, inyaon katan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin nagdaak, Tuhan Rabbul Alamin naghinang aturan, katantan, wairun mano siya nakalamod na ginang aturan. Allah ta'ala, sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way nakalamod na ginang sinaturan. In Rasul nagpasampay sadya. Asaw beto kita niyo amura magpasampay hadya isang. Kung la asalukum alayhi min ajrin illa man sya'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Damit kiyan beta sinallahu ta'ala ya Muhammad beta sila ayaw. Di ko kagunahan yung bayad niyo. Di ko kagunahan magbuddi. Magbayad ka mo buddi ka ako. Sababin ako, bukon ako yung nagpunan ha. Inda suwi na hinang sulakuno. Tumtumamaya tayo mangod. In kita way na hinang tamisanin pawaran taway. Laysa lil insani min nafsihi illa al-adam. Way na hinang sinambuk manusia pabaran niya malainkan way. Mahita kita makayan way. Sababing kata nyari anggaw tak sing ginawaran tayo ni Allah Ta'ala nagkukontrol. Dahil kaniya katan. Hanggang kita makapanghinang-hinang pasal sinpiapan dyan kita si Allah Ta'ala 5. Bangkaw ay papanjalan 5, wayroon may nang mansula kununo. Hanggang kita makapanali sinununod tataniun, tapasal piapan dyan kita si Allah Ta'ala akal. Hanggang kita lumasahamok tayo mga tapasal sinyong biyutangan si Allah Ta'ala lang sinagaltasin kasi iman nasa. Bangyaw way katantan. Insa kaunola, naaunin pagkasi, naaunin paglasa, naaunin hinang katantan, piya narang mo, bukong ikaw yung nagpuunanhan katan, Allah Ta'ala yung tagpuunan katan. Dahil kaniya katan, meron na yung mga ko nun. Asabi ito, suway ikaw, magsukor ko Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin katan, amin yan kayo. Kul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, in ajriya illa ala Allah, wa huwa ala kulli shay'in shahid. Yan to katantan, biyawit asin Allah Ta'ala. Ang kanha ayat, doon hayaon, biyayta ha, surah Yasin, lausin Allah Ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran, wa hum muhtadun. Ittabi'u, diakitan yung katan, dito kamu magad, simingon, haamoy hindi mangayo kanyo bayan. Bang kamu magpasampay sinara, mali ka kunahan mag-ini, magbantog, di ka kunahan magdihin, uno-uno na kaptangan, uno-uno na karayawan. Amuan yung mga tao mahuntol, patuhan na pulalamin, dito kamu mahad kanila. Amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga kataw-tay manghuran. Matawag din ang mga ayat, bang tawag batong yung mga inikatahan, bihay ng lupagpos niya ng langin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipapalangin umat niya, amuin papagbayaron kaniya buddi sin wala nakabuddi in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kataan dahil hatuan Rabbul Alamin labinain Allah Ta'ala bukon in kahunahan ta mag-ibadat patuhan at magbayad kita patuhan buddi bang dihad to in sabab sinikasod tapalam sin suka pasal sin namayad kita patuhan buddi di tuan in kataan di sin Allah Ta'ala kato taniyo gibawi kataan sa mga tabatan na si mga mengat maganggalis gibawi kataan in kabuhi mo ring Allah Subhanahu wa Ta'ala dihil kay mo yan amuhad yan piya ngayon niya kay mo mag-ibadat kau harap kaniya mamudji kau kaniya in kataan niya to imbayad niya harap na kay mo wayro nito humarap patuhan Rabbul Alamin mga kataw tayo manguran na kami Islam mura-murahan ando kay mo mangandal kita niyo marayaw inyat tukatan daing hatuhan Rabbul Alamin kita ring hatuhan Rabbul Alamin in uno-uno na hasil na to kabuyanan na to katan daing Allah Subhanahu wa Ta'ala magbing na kita patuhan Rabbul Alamin ando kayo na mga katotay mangura na ako Islam mura-murahan ini dihilan kita niyo hidayatin kita niyo sintuhan Rabbul Alamin mohon paakaman niya amin akama matan-matan amunay na akama Islam piyan akamansing kita niyo
Piyag-aagaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunay na agama Islam, ayaw na kay tanyo lumag-agama rugain. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Isiyo-siyo imagmuhot lumawag agama. Pag-agamahan dugain din sinagama Islam, na siya na insalugi-lugi mano siya. Siya na insalugi-lugi mano siya, bang siya lumag pag-agamahan dugain din nga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na agama Islam. Amo na piyatarang sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan papagbarakaton kato tanyo induman ini ataw waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in kamo yadto bukon yadto biya mga nagpalawi-lawi sin ini magbabahasa in yadto kiawa na to dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala akadar kakausan namo amoy hibaita kato tanyo in kamaksuran niya na in mga yan dalawang sing Quran reviewon na to marayaw ini pagpatumtum hadya kato tadiw katantan labi ang ginawaran ko nagpatumtum ako ginawaran ko asupaya ingkatan biyaita sin kita bukon da rin kato dahil Allah subhanahu wa ta'ala ingkatantan mahasil na to dahil di hadunya ini sampai nito hadlaw akhirat inyan dahil dahatuhan Rabbul Alamin katantan asawabyan to siya raim nagbabaya sin uno-uno katan suway katulad kita makadmon paamuin aturan biyaita niya piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan madihilan kita ni sinallahu ta'ala taufiq duman yan amuin makawatok na kita ni umaon pa amuin hika amusin hinang na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin.